ti reći. Posle onoga, kad se ono dogodilo sa Vladom, promijenila se. Bilo je meni odmah sunjivo što si došla. Da, ja sam došla, evo, samo da tebi tu tvoju pišljivu zemlju i kuću ukradem. Pripala se kao da nemaš pojma o čemu se radi. Hajde, pa znaš sama kako je gore lipo na nebu. Ne fali ni ptičjeg mlika. Bald moj šac. To si ti umislila. Jesam to umislila? Što si malo po guzici dobivala? Malo po Pa guzici? to su svi dobivali, što? Da nemaš jednom reći kako je bilo. Čeka me još Stipe iz Komina, a on već 20 dana čeka za ove terapije. A vi ne želite to. Ako sad to ne napravite, onda ćete cijeli život ostati u ležećem položaju.